স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। पानी सारे गा सारे पामा पानी सारे गा सारे पामा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। पानी सारे गा सारे पामा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন।
This one. 팬덤
Hello. Sanja kaham. Chúng tôi sẽ có tập quảng cáo này nữa. Sanja kaham. Hambai kai tono belai ke tin hai. Hot ton di thar. Christmas bani kai tono semua bai tin pai thang sang. Kai tono semua jora mo belai ke hambai. Tapi hambai ro ton di thar Christmas bani songsanai sini Komuno Baptist Pastoral Circle SNB TVC rong brong sai tong bai tino bani engkha hamloi belai ke hambai teba hambai ro bani go joto bani akhlanyai te joto phai pai phai te nei phai ro belai ke kai to ni bisunti joto no hambai phai ding ke sung sini program jangan bekhak sung thang lai na jangan sekarang ni sini mungang ro na ani mung khabang debar ma khak sangwa bisi phai ke tin program sab sang gak tong abronang sekang saklaya na chairman tongo dikon Sasindra Debarma sisima war bisi ter tongo dikon Sandram Debarma gelele bisi sulwo tongo Miss Konika gelele bisi greeting tongo Reverend Devojit Evangelist Borat Group Songo Tongo KBBC Koyar Message Tongo Reverend Monmohan Debarma Secretary SNBA Solo Song Tongo KBBC Koyar Tin Speaker Tongo Reverend Ranjit Debarma Former ES SNBA Closing Prayer Tongo Dikon Sasindra Debarma Komunong BC Overall Tinini program bertanggal. Pagi ke tini narwarangan lam sepuina harana. Pulau nawa chairman Dikon Sasindra Debarma jismu awar BC sarno dang so pai ka pai bagai koi jauh. Reverend Devojit Debarma sarno bo pai bagai koi jauh. Evangelist Borat Debarma sarno bo yang dang so pai bagai koi jauh. Reverend Monmohan Debarma Secretary SNBA Sarnabo Dangso Panabagi Kojo Reverend Ranjit Debarma Former ES SNBA Sarnabo Dangso Panabagi Kojo Kapang. Pagi ke sini bani ni konvenar. Mr. Prasanto Debarma Sarno bini jorano nana lebagai mono jorano jauh. Pilihan di sini kaitan hambai, tiba hambai ini program host kayaknya cinta ku kapan no, ano zora rumah ni bagai, pilihan no sada kaham, hambai, pagi ngaget cini last Christmas bani program, 5 tarik ini by Whiteham, cini bani sorry tunggu, ini last night oh bosor ni
the 23rd Christmas Barik programs KBBC Kumlung Baptist Pastor Circle tai SNBA under TBCU jeng omobai 23rd time sini Christmas Barik program choli tongo tini last aboni bagai tini ni o pandawa joto phainai sini takutai phusono joto nana hambai teba hambai maro o jago sini tini ni resource tai speaker tai messenger awa hero sini kebama phaijak phaidai singbong no puila sini mung ruwei sengkroksa ke sini mung ruwei sengborono borom rulai yasok soklayana ang pula sini mung ruwei tini ni chairman Dikon Sojindro Debormasi Sima our Baptist Church bono sarno yang buskang phaidai ni bagai ang koijawo tai sini joint convener bono memento tai risa ruwei lam sokna ni bagai koijawo Padi singja pakhoro lay borom layene. Aba heke tini chini resource speaker kaitani kopthai tini opandao saklainai sini Reverend Ronjit Deborma former yes SNBA sarno bahaino yang buskang basana ni bagai koi. Seria patro lainnya singsa sumber. Ada apa hege tini message hanai sini Reverend Manmohan Deborma Secretary SNBA sarno bahino yang bukan bahasa nani bagai koi. Aba heke sini greeting lo tunggu Reverend Deborjit Deborma sarno bahino yang bukan bahasa nani bagai koyo ini sarkel ninggai Aba heke sini evangelist Barot Deborma sarno yang bukan lo payai pasanan bagai koyo adik senja pa prowe lam solay no brokno aba heke sini ini last Christmas banik o banigo division ini no sinaro sopai jak tunggu ang sarno bo request kene division ni theological college ni principal Reverend Bishu Kumar Deborma sarnang yang payai station payai bagang koinai kai bono borom blai ruwei lam sokna ni bagai sini join kon bernang kon Aba hekeno sinaro tebe soplaisa light Dikon opposite Deborma former Econ officer content officer TBCU sarno bang koine please sir yang bukan saya bagai Aba heke take process sinaro paiso paikya sini tinau melawo live Dikon Robi Deborma mukumu Baptist Church sarnobang please yang thanyan bagi koyo tadi sab sono lam sobe ya pakoro ben ang sab sono kainai bumi jago asubi finan bagi